Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ihuriro AFCM23 ryamaganye ubutegetsi bwa Kinshasa bwagaragaje ko urupfu rw'abarenga 200 bari bacukura mu y'agaciro mu gace ka Rubaye ari ingaruka z'uko batahagenzura. Ubuyobozi bwa AFCM23 buherutse gutangaza ko ibyago byabaye tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere biturutse ku nkangu yatewe n'uko ubutaka bwo muri Rubaye bworoshye cyane muri iki gihe cy'imvura nyinshi. Itariki ya 31 Mutarama Minisiteri ishinzwe ubucukuzi bwo mu y'agaciro muri Kongo Kinshasa yatangaje ko bapfuye biganjemo AFCM23 yashoye mu bucukuzi bwo mu y'agaciro butemewe n'amategeko. Umuvugizi wa AFCM23 Ntakozwa yatangaje ko imyitwarire leta ya Kongo mu gihe cy'ibyago bibabaje kuko iri gushaka kubyifashisha mu nyungu za politike. Kanyuka yavuze ataho kwemera uburyo leta imaze igihe kinini inaniwe gushyira ku murongo urwego rw'ubucukuzi bwo mu y'agaciro ishaka kwifashisha ibyago byatewe n'imvura nyinshi mu birombe bya Rubaye mu nyungu zayo za politike. AFCM23 yagaragaje ko ibyago byabereye muri Rubaye ntaho bihuriye no kuba ari ihagenzura kuko no mu bice leta ya Kongo igenzura mu bice bitandukanye hapfira abantu barenga 800 bari mu bucukuzi bwo mu y'agaciro. Iriho ryatanze ingero 15 z'ahantu hagenzurwa na leta ya Kongo hapfira abantu benshi bari mu bucukuzi bwo mu y'agaciro harimo Nyamukubi ndetse na Bushushu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ahapfiriye abarenga 500. Tariki ya Gicurasi 2023 AFCM23 yibukije leta ya Kongo Kinshasa kuvuga abantu 37 bapfiraga mu kirombe muri Fizi mu kwakira kwa 2018 abandi 43 bagapfira mu kirombe cya Kove mu ntara ya Ruaraba muri Kamena 2019 50 bagapfira mu kirombe hafi y'umujyi wa Kamituga muri Kivu y'Amajyepfo muri 2020 hagenzurwaga na leta. Uyu mutwe w'inyeshyamba bavuze ko uri kwita ku bakomeretse ubavuriza mu bitaro hashoboka hose ndetse ko bapfuye bazabashyingura mu cyubahiro kigenewe ikiremwa muntu. Hanyuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa yatangaje ko afunguye kuko haba ikiganiro hagati y'abanyekongo ari kongera ko kitazaba kirimo abakoze ibyaha by'ubugome ku baturage. Ibiganiro hagati y'abanyekongo muri Kongo byakomeje gusabwa n'abatavuga n'ubutegetsi nka Martin Fayulu na Moise Katumbi hamwe n'ihuriro ry'abanyamadini kandi mu byumweru bishize byari mu muhate wa Perezida Laurent Ngora ubwo yaganiraga n'abahagarariye ibihugu byabo n'abakuru imiryango mpuzamahanga muri Kongo Kinshasa ku wa gatandatu mu cyumweru gishize. Tshisekedi yavuze ko ashyigikiye ibyo biganiro bigamije gushaka umuti ku bibazo bya Kongo birimo intambara muri Burasirazuba. Bamwe mu barwanya ubutegetsi bavuga ko Tshisekedi atigeze atsinda amatora bityo ko ubutegetsi bwe butemewe. Ibyo akaba yaravuze ko bitagomba kugaruka muri icyo kiganiro cy'abanyekongo. Ati turemeza ko twiteguye kuganira hagati y'abanyekongo ikiganiro gikwiye kidaheza kigamije gukomeza ubumwe bw'igihugu nta kwibaza ku nzego zavuye mu matora rusange. Yavuze ko niba icyo kiganiro kizaba ko kigomba gutegurwa n'inzego za leta ibisa no kwigiza ihuriro ry'abanyamadini rizwi nka Senko ndetse na SSC yakomeje gusaba no gusabwa ko ariwe yategura ibyo biganiro. Tshisekedi yavuze kandi ko ubucamanza bugomba kuzakomeza inzira zabwo. Ibi byerekana ko bamwe bakatiwe n'inkiko nk'abakuru umutwe wa AFCM23 hamwe na Joseph Kabila Kabange hoza ategeka Kongo bakatiwe urwo gupfa bashobora kutagira ijambo muri icyo kiganiro cy'abanyekongo. Ati ubucamanza buzakomeza inzira yabwo bushimitse kugeza ku mpera kugira ngo hubaho abo bose bazize ubushotoranyi. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ikiganiro hagati y'abanyekongo kitari mu ruhande rwa AFCM23 gishobora gukemura ibibazo bimwe mu butegetsi bwa Kinshasa ariko ntigitanga umusaruro ku kibazo cy'intambara muri Burasirazuba bw'igihugu. Ferdinand Kambere umunyamabanga w'ishyaka PPRD ritavuga n'ubutegetsi kuri ibi ngibi byatangajwe na Tshisekedi yavuze ko Kongo idakeneye ibiganiro byo kwigaragaza gusa ahubwo ishaka ibiganiro bidaheza by'ukuri. Kuri ibiganiro Perezida yavuze byaba ari iby'uruhande rumwe. Hanyuma leta ya Kongo Kinshasa ariko kandi yashinje u Rwanda na AFCM23 kuba aribo bari inyuma y'ibitero bya drone biherutse kugabwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani kiri mu ntara ya Chopo mu ijoro ryo kuwa gatandatu mu cyumweru gishize rishyira ku cyumweru nibwo ikibuga cy'indege cya Bangboka giherereye muri kilometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani cyarashweho na za drone. Ubutegetsi bw'intara ya Chopo mu itangazo bwasohoye bwavuze ko izo drone zari zitwaye amasasu adasanzwe agizwe n'uduce twinshi tw'andi masasu. Iryo tangazo rigaragaza ko ibyo bitero byagabwe n'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa barwo AFCM23 rikigaragaza nk'igikorwa cy'ubugome kidafite ubutabera kandi gikomeje kigambiriye Kongo Kinshasa. Itangazo rikomeza rivuga ko kubera ubushishozi n'ubunyamwuga bw'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo mu by'umutekano drone 8 zashoboye guhanurwa mbere yo kugera ku ntego. Ubuyobozi bwa Chopo bwunzemo ko nta muntu wapfuye cyangwa se ngo akomereke kandi ko nta bihambaye biriya bitero byangije. Ku bwa leta ya Kongo Kinshasa biriya bitero ngo birebana nanone ubushake bw'u Rwanda bwo gushidikanya no gutesha agaciro amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington. Ntacyo ubuyobozi bw'u Rwanda buratangaza kuri ibyo birego bishya. Kongo Kinshasa yunzemo ko mu guhangana na biriya bitero isaba umuryango mpuzamahanga kurenga amagambo yo kwamagana gusa ugafata ingamba zifatika kandi zikumira hagamijwe guhagarika igitero kimaze imyaka irenga 30 no gutuma ingabo z'amahanga n'abazifasha bava mu bice bya Kongo byigaruriwe. Kinshasa yasabye abanyekongo baturiye ikigo cy'indege cya Kisangani bari batangiye guhunga kubera ubwoba gusubira mu ngo zabo kuko nta mpamvu ikwiriye gutuma bahunga ihari. Hanyuma ariko iryo rya politiki ry'ububyutse Repop ryatangaje ko ryirukanye Claude Ibaranki Ekolomba nyuma yo kwinjira muri AFCM23. Icyo cyemezo cyagizwe ahagaragara mu itangazo yashyizweho umukono ku wa gatandatu n'abanyamuryango bashizeho ndetse n'inama y'abaperezida b'imitwe ya politiki y'abanyamuryango b'ihuriro. Repop ivuga ko byagaragaje kwiheza k'umuntu uvugwa
urebye ibikorwa bye bivuguruzanye rwose n'umurongo wa politiki n'agaciro bagenderaho. Repop isobanura ko Claude Ibaranki yinjiye muri AFCM23 ku giti cye kandi nta ngaruka ibyabaye byagera ku rwego rwa politiki y'igihugu. Anashimangira ko icyo gikorwa cye nta namwe gihuriye n'ihuriro. Ati birakomeye kubona perezida washyizweho n'abanyamuryango bashinze ihuriro ariwe Claude Ibaranki Ekolomba yaragiye kwifatanya n'abanzi ba Kongo AFCM23. Turashaka gusobanurira abaturage mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga ko bwana Claude Ibaranki Ekolomba atigeze ashinga ihuriro rya politiki rya Repop. Bongeye ko ahubwo nk'abashinze ihuriro birukanye Ibaranki ku buyobozi bwa Repop. Bakomeje bavuga ati twongeye gushimangira ko dushyigikiye umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi aho tubona ejo hazaza heza h'igihugu cyacu gikundwa kandi cyiza. Ihuriro ry'abanyapolitiki ry'ububyutse rishyigikiye umukuru w'igihugu ritagendeye ku nyungu zoroheje kandi zishingiye ku bwikunde ahubwo ku bw'imibereho myiza y'igihugu cyacu. Igihugu cya Kongo Kinshasa kubw'ibyo Claude Ibaranki Ekolomba yirukanwe muri Repop kandi ntashobora na gato guhagararira Repop. Ibije nyuma y'uko Claude Ibaranki wahoze ari umuhuzabikorwa w'urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana amasezerano ya Addis Ababa agaragaye kuwa gatandatu iguma ari kumwe n'abayobozi ba AFCM23 naho mu gihe ikibazo cy'ibiganiro hagati y'abanyekongo cyongeye kuzamurwa cyane muri Kongo Kinshasa. Amajwi amwe n'amwe muri sosiyete sivile ntiyemeranya n'ibisabwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo ibiganiro bibe. Perezida wa Kongo yagarutse ku magambo arambuye ku kibazo cy'ibiganiro hagati y'abanyagihugu ubwo yagezaga ijambo ryifuriza umwaka mushya w'abahagarariye ibihugu byabo bafite icyicaro Kinshasa kuwa gatandatu. Perezida Tshisekedi yaboneyeho umwanya wo kwerekana ko ashyigikiye iki gikorwa ariko agira ibyo asaba byakorwa mbere yuko bishobora kuba. Tshisekedi amaze yagira byinshi asaba gukora kugira ngo habe ibiganiro hagati y'abanyagihugu, ibintu abona ko ari ngombwa mu kubungabunga umutekano w'igihugu ndetse n'ubusugire bwacyo. Muri ibyo bintu birimo cyane cyane kubahiriza itegeko nshinga n'inzego zashyizweho n'amategeko, kwemera ubutegetsi bwe, kudahungabanya ubusugire bw'igihugu no guhagarika amakimbirane yose akoreshwamo intwaro ku butaka bwa Kongo. Kuri Tshisekedi ngo ibyo bisabwa bigamije kubuza ko ibiganiro byakoreshwa mu rwego rwo kwemeza ko hari umutekano muke cyangwa se bigakoreshwa muri gahunda zinyuranye n'inyungu z'igihugu. Yashimangiye kandi ko ibiganiro bigomba kubera mu mutuzo bitarimo igitutu cya gisirikare cyangwa se ibitutsi bya politiki nk'uko ikinyamakuru Media Congo Kadomonete kibyandika. Icyakora mu bafatanyabikorwa bemeza ko ibiganiro birimo abantu bose bisaba ko umuntu ahinduka kugira ngo ibibazo bya politiki n'ibihiro byose bigaragazwe kandi byirore mu gushakira igisubizo kiramo ikibazo cyugarije igihugu. Jean Claude Katende, perezida wa SADO ishyirahamwe nyafurika riharanira uburenganzira bwa muntu, yemeza ko bimwe mu perezida wa Kongo asaba kugira ngo ategure ibiganiro bigoye kubyakira. Izi mpaka ngo ziragaragaza ubushyamirane bukomeje hagati y'ikivuzo cyo guheza bamwe kigaragazwa na guverinoma iriho ndetse ryamagana kudaheza cy'abantu bo mu muryango utegamiye kuri leta. Ibiganiro hagati y'abanyagihugu kandi bidaheza n'icyerekezo cyagizwe imbere cyane n'abanyamadini muri Kongo nk'imwe mu nzira yo gukemura amakimbirane ari mu gihugu, ariko ubutegetsi bukomeza kubitera utwatsi. Amakuru ava ko Felix Antoine Tshisekedi yaciye amarenga ko atazemera abanyamuryango b'ihuriro ry'AFCM23 kwitabira ibiganiro by'amahoro bizahuriza abanyekongo imbere mu gihugu. Kuva mu kuboza k'umwaka ushize byavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri gutegura ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo bubifashijwe na perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço. Amakuru ya mbere yavuga ko bishobora kubera Kinshasa kandi ko mu bazabitumirwamo harimo abatavuga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi barimo muri AFCM23, ariko nyuma byavuze ko bishobora kuzabera i Rwanda muri Angola cyangwa se Lome muri Togo. Umuyobozi wa AFCM23 ku Nanga yemeje ko perezida wa Angola yasabye kuzajya muri ibi biganiro, ariko iri huriro rimusaba kurigaragariza itandukaniro rizaba riri hagati yabyo n'ibera muri Katari kandi niba ibyagizwe duha bitazatakaza agaciro. Mu kiganiro aherutse guha ikinyamakuru igihe cyo mu Rwanda cyabereye mu mpera z'ukwezi gushize, ko Nanga yagaragaje ko imishyikirano ya Doha igomba gukomeza kuko ari ikemurirwamo ibyo AFCM23 na leta ya Kongo bitumvikanaho, hanyuma hagakurikira ibiganiro bihuza abanyekongo. Ku itariki ya 31 Mutarama Chidi yakiriye abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo abasobanurira ko umutekano uhagaze mu burasirazuba bw'igihugu. Yabahamirije ko ibiganiro by'abanyekongo nibibaho bizabera ku butaka bw'igihugu cyabo bikayoborwa na leta. Tshisekedi yaravuze ati ibiganiro biramutse bibaye byabera ku butaka bw'igihugu bikayoborwa kandi bigategurwa n'inzego z'igihugu hashingiye ku itegeko nshinga, amategeko y'igihugu n'amabwiriza ya demokarasi. Umukuru w'igihugu yatangaje ko ibiganiro by'abanyekongo bitagomba kubaho kugira ngo bigabanye ubukana bw'icyo yise ubushotoranyi kandi ko adateze kwicarana ku meza y'ibiganiro n'abashinja gukorera abaturage ibyaha. Ati ibiganiro yego, ariko ntituzabigira n'abakoreye abaturage bacu ibyaha. Leta ya Kongo imaze igishinja AFCM23 gukorera ibyaha mu bice igenzura mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru birimo ubwicanyi. Inama y'Aminisitiri yateranye ku itariki ya 30 Mutarama yibanze kuri iyi ngingo cyane cyane mu mujyi wa Goma na Bukavu. AFCM23 igaragaza ko y'ingabo za leta ya Kongo ariyo ryakoreraga ibyaha byinshi mu bice ryambuwe, ihamya ko Goma, Bukavu no mu bindi bice yafashe umutekano uganje kandi ko abaturage bayeho neza kurusha uko byahoze mbere. Hagati ariko kuri uyu wa mbere perezida wa Kongo Kinshasa aragera i Abu Dhabi muri Leta z'Ubumwe z'Abarabu gusinyira n'ubuyobozi bw'iki gihugu amasezerano mu bufatanye mu gucukura amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu. Gusinyira ingingo bya nyuma y'ibiganiro byari bimaze imyaka 2 hagati y'ubuyobozi bw'ibihugu byombi. Itangazo ryaturutse mu biro bya perezida wa Kongo riva ku gikorwa cyo gusinya amasezerano kiri kubera mu ngoro y'umuyobozi w'ikirenga wa Leta z'Ubumwe z'Abarabu yitwa Kwasri Ali Watani, kiraba cyowe na perezida Tshisekedi na Mohamed Ben Yazid Al Nahyan uyobora kiriya gihugu cy'Abarabu kiri mu bikize kurusha ibindi. Aya masezerano agamije gushyira uburyo bwo gucuruzanya mu nzego zitandukanye ifitiye inyungu impande zombi.
Kongo ivuga ko ari ingenzi kandi azungukira buri ruhande, akaba ari mu cyerekezo Kinshasa ivuga ko yihaye cyo kuzamura ubukungu binyuze mu gufatanya n'abafatanyabikorwa b'ingenzi cyane mu bucukuzi n'ishoramari. Abaza gushyira umukono kuri ayo masezerano ni Minisitiri ushinzwe ubucuruzi mpuzamahanga wa Leta Zunze z'Abarabu n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umubano wa Kongo Kinshasa na Leta Zunze z'Abarabu wagutse mu myaka ya vuba cyane cyane mu by'ubukungu, ishoramari n'ubucuruzi mpuzamahanga. Iki gihugu cy'Abarabu kiri mu bafatanyabikorwa bashya ba Kongo Kinshasa bafite ijambo rikomeye, kandi Kinshasa ifatwa nk'igihugu gifite amahirwe menshi y'ishoramari bitewe n'ubwinshi bw'umutungo kamere n'isoko rinini ry'abaturage. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nibwo bwibandwaho ahanini ku bihugu bishaka umubano wose muri Kongo Kinshasa. Iki gihugu gikize ku makoreshwa mu nganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga n'imodoka zikoresha amashanyarazi. Isinywa ry'aya masezerano y'ubufatanye bw'ubukungu ritezweho gukomeza gushimangira icyizere hagati y'ibihugu byombi, kongera ubwinshi bw'ishoramari no gushyira Kongo mu bihugu bya Afurika bifitanye umubano wihariye n'ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Leta Zunze z'Abarabu ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bigura zahabu nyinshi kurusha ibindi, gusa Ubushinwa buza ku mwanya wa mbere. Gifite uruganda rukomeye ruyitunganya rwitwa Emirates Gold Emirates rukorera muri leta ya Dubai, rukaba rwarashinzwe mu mwaka w'1992. Ubusanzwe Leta Zunze z'Abarabu ni leta zirindwi arizo Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Kuwaini, Ras Al Khaimah ndetse na Fujairah. Umurwa mukuru wazo ni Abu Dhabi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika, banditswe amagambo ku mbuga nkoranyambaga maze iminsi yandikwa na Jean Muzikene Rugaba yakuriye impaka no kutumvikana muri Uganda biva mu baturage basanzwe bigira no mu bategetsi. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditswe witwa Daudi Kabanda, umunyamabanga mukuru ryitwa Patriotic League of Uganda ry'abanyayuganda bashyigikiye Jean Muzikene Rugaba, yatukanye na Minisitiri w'itumanaho Dr. Chris Baryomunsi bapfa amagambo yamuhoza. Itukana rya Kabanda na Minisitiri Baryomunsi ryaturutse ku kiganiro Minisitiri yakoreye kuri Radio Capital FM mu Uganda. Bwana Baryomunsi muri icyo kiganiro yavuze ko abantu badakwiye kuba baha agaciro ubutumwa bwa Muhozi kandi Rugaba kuko akenshi abatabye ko bari na bugufi kandi akabusiba. Yavuze ko byatangaza ntawe ukwiye kubyitirira leta ya Uganda. Uyu Minisitiri yageze avuga ko ubutumwa butangwa n'umuhungu wa Perezida Museveni butuma akazi ke kamugora, ndetse ko anabibwiye Perezida Museveni ko ubutumwa bw'umuhungu we ahubwo kubugorora bigorana kandi bikaba bishobora gutuma Uganda ishwana buri gihugu niba atabicitseho. Kabanda yaje asaba Minisitiri Baryomunsi kureka kwigira gakeca kuko buri wese azi ko ari muri politiki kubera inda nta rukundo rw'igihugu agira, cyane ko yahawe imyanya nko kumucecekesha kuko bakeka kuvuga yandongo kubera inzara. Amwibutsa ko Jean Muzikene Rugaba mugaba mukuru w'ingabo muri Uganda atari umuturage usanze kuri yo avuga ko byatangaza ari nk'uko rubanda rugufi babitangaza. Kabanda yanenze Minisitiri Chris Baryomunsi, amwibutsa ko nk'umuvugizi wa leta akwiye kumenya ko adakwiye gusuzuguza umugaba mukuru w'ingabo ku rwego yabikozeho. Mu bigaragara ukurikije urwego rwa Kabanda ukuriye urwego rushyigikiye ko Muhozi asimbura se ku butegetsi na Baryomunsi wibukijwe ko ari kiriyahira muri politiki kandi ko ari umuntu ukunda guteranya abandi bategetsi agamije indonke, bishobora kudatungurana yambuye umwanya, cyane ko Jean Muzikene Rugaba ari umuntu ufite imbaraga mu butegetsi bwa se. Ikinyamakuru Daily Monitor nacyo cyagaragaje ko umuvugizi w'agateganyo mu gisirikare cya Uganda Colonel Chris Magezi nawe yibutse mu gutuka senateri wa Amerika uvuze ko Jean Muzikene Rugaba yarenze umurongo utukura. Ku mbuga nkoranyambaga umusirikare yakoresheje amagambo aremereye, bamwe bamwibutsa ko igisirikare kitavangwa na politiki kandi ko gusugiriza amagambo Jean Muzikene Rugaba ntacyo byafasha Uganda mu gihe Amerika yabifashe ibihano. Mu kindi kiganiro kuri NTV, Minisitiri w'itumanaho muri Uganda Chris Baryomunsi yatangaje ko bimwe mu by'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu Jean Muzikene Rugaba ashyira ku mbuga nkoranyambaga aba ari amashyengo agamije kureba imitekerereze y'abantu. Ibi Chris Baryomunsi yabigarutseho mu kiganiro ujyanye na NTV ubwo yarabajije ku kibazo cya Robert Kyagulanyi ukomeje kwihisha kubera impungenge afite ku mutekano we nyuma yo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Minisitiri Baryomunsi yavuze ko nta muntu n'umwe uri guhiga Robert Kyagulanyi, ashimangira ko kwihisha bikora ku bushake bwe. Ati nk'uko nabivuze ntabwo leta iri guhiga Kyagulanyi igiye kwihisha ku bushake bwe, ntekereza ko afite impamvu ze bwite zituma akomeza kwihisha. Yakomeje avuga ko Jean Muzikene Rugaba nta gahunda afite yo kugirira nabi Kyagulanyi, ndetse ashimangira ko ibyanditse ku rubuga rwa X byari amashyengo agamije kureba icyo abantu batekereza. Ati yego birashoboka ko hari icyo umugaba mukuru w'ingabo yanditse kuri Twitter, ariko nzi neza ko abanyarwanda bazi ko akunda Twitter kandi ntekereza ko byari amashyengo yo kureba uko abantu batekereza. Yavuze ko nafata Kyagulanyi azamuca umutwe, ese mu mutima we yemera ko Kyagulanyi nazi umugaba mukuru w'ingabo azafata umupanga akamuca umutwe, akunda Twitter gusa, niko Minisitiri Baryomunsi avuga. Uyu mutegetsi yavuze ko ibyemezo bya leta y'u Uganda bitangazwa binyuze kuri Minisiteri y'itumanaho aho kuba kuri konti ya X ya Jenerali Muhozi. Yavuze ko nta cyaha na kimwe Robert Kyagulanyi akurikiranweho. Hanyuma kandi abarimu 20 hamwe n'abayobozi b'amashuri 3 batawe muri yombi mu karere ka Jinja muri Uganda nyuma yo gufatwa bigisha abanyeshuri imbere y'itangira ry'amashuri. Abo barimu bafashwe bashinjwa kunyuranya n'itegeko ryashyizweho n'ubuyobozi bw'igihugu rigena ko umwaka w'amashuri uzatangira tariki ya 10 Gashyantare uyu mwaka. Ubuyobozi bw'akarere ka Jinja bwatangaje ko bafashwe binyuze mu igenzura ryakozwe n'akarere ndetse na polisi. Umuyobozi mu karere ka Jinja Haji Ahmed Katerega Musazi yavuze ko batanze amabwiriza asobanutse ku
itangira ry'amashuri, ariko batungurwa no kumva ko ari amashuri yari yatangiye kwigisha abana mu gihe cy'ibiruhuko. Yakomeje avuga ko iki gikorwa ari umuburo umwarimu wese uzafatwa yigisha imbere y'itangira ry'amashuri azahangana n'itegeko. Abatawe muri yombi bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Buwenge. Abaturage mu gace ka Jinja bari muri Liyani na Basirye bashimiye ibikorwa byo gukumira aya makosa, bavuze ko kwigisha abana mu bihe by'ikiruhuko bishobora gukurura imbogamizi ku buzima bwabo. Ati ndashimira abakoze iki gikorwa kuko ibiruhuko bigenewe abana kugira ngo baruhuke, ariko hari abarimu bakomeza gushaka amafaranga gusa. Minisiteri y'Uburezi muri Uganda yaratangaje ko amashuri azatangira tariki 2 Gashyantare, ariko iza kwisubiraho ibikira tariki ya 10 Gashyantare kubera imbogamizi zishingiye ku matora y'umukuru w'igihugu no ku mutekano w'abanyeshuri. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwavuze ko bugiye gukomeza ibikorwa byo gukurikirana amashuri kugira ngo buri wese yubahirize ibiteganywa mu itegeko ry'itangira ry'amashuri. Minisitiri w'Uburezi yasabye abayobozi b'amashuri n'abarimu kubahiriza itariki yashyizweho n'ubuyobozi kugira ngo abanyeshuri bashobore kwiga neza kandi mu buryo buhuye n'amategeko. Naho umugaba mukuru w'ingabo z'Uburundi General Prime Niyongabo yahaye abasirikare b'iki gihugu batunze za pasiporo zisanzwe tariki ya 10 Gashyantare nk'itariki ntarengwa yo kuba bamaze kuzishyikiriza igisirikare, bikuye mu rwandiko General aherutse kohereza abayobozi bose mu ngabo mbere yo kumenyesha abasirikare ubutumwa bwari bukubiyemo. General Prime Niyongabo yamenyesheje abasirikare ko nawe bemerewe gutunga pasiporo isanzwe cyangwa se pasiporo ordinaire. Yavuze kandi ko pasiporo abasirikare bemerewe gutunga ari iz'akazi, no kuvuga pasiporo de service bahabwa yoherejwe mu butumwa hanze y'igihugu bataha bakazisubiza. Yunzemo ko mu gihe bibaye ngombwa ko umusirikare akenera kujya hanze y'igihugu atagiye mu kazi, asabwa gusaba umugaba mukuru w'ingabo uruhushya rwo gutunga pasiporo isanzwe undi akayimusabira. General Prime Niyongabo yategetse umusirikare wese utunze pasiporo ordinaire cyangwa se urundi rupapuro rumufasha kurenga imipaka y'u Burundi ko yaba yamaze kubitanga mu biro bikuru by'igisirikare bitarenze tariki 10 Gashyantare. Yavuze ko utazabikora azahanwa. Urundi bwafashe icyemezo mu gihe amakuru avuga ko abasirikare babwo bakomeje gutoroka ku bwinshi bakajya gushaka akazi mu mahanga. Mu byumweru bishize byavuga ko abasirikare bari bamaze gutoroka barenga 500, biganjemo abari borejwe kujya kurwana muri Kongo Kinshasa. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bayakozeje ba muri no barandika matsiko urupfu rw'umunyakenya bafatanya n'ingabo z'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine rukomeje guteza impaka ku buryo abanyafurika cyane cyane abimukira bagiye gushaka akazi mu Barabu bisanga mu makimbirane akomeje guhitana benshi mu Burayi binyuze mu biro bishya abantu akazi. Ubutasi bw'igisirikare cya Ukraine bwatangaje ko bwabonye umurambo wa Clinton Nyapara Mogesa, umuturage wa Kenya wavutse muri 1997 ku yinjiro byari by'ingabo z'Abarusiya mu karere ka Donetsk. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki 31 ubutasi bw'igisirikare cya Ukraine bwavuze ko Mogesa yabaga kandi akorera muri Qatar mbere y'uko asinyana amasezerano n'ingabo z'Uburusiya. Igihugu cyavuze kiti umunyagihugu wa Kenya yari atuye kandi akorera muri Qatar mbere yo gusinyana amasezerano n'ingabo z'Uburusiya maze yoherezwa muri umwe mu mutwe w'ingabo ibitero. Ati mu gihe gito cy'imyitozo Mogesa yicuye mu cyiswe igitero cy'inyama mu karere ka Donetsk. Ubutasi bwa Ukraine bwavuze ko ingabo z'Uburusiya zitigeze zitwara umurambo wa Mogesa kandi ko umuryango we nta niki cyangwa ibisobanuro hawe na Moscow. Bongeye ko Mogesa yasangana uzindi pasiporo z'abaturage babiri ba Kenya bikeka ko babinjijwe vuba mu gisirikare.